MURENZI ABDALLAH yasabye Ferwafa kutazagonganisha Skol na Bralirwa. Umuyobozi wa Rayon Sport MURENZI ABDALLAH yasabye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuzitondera amasezerano y'ubufatanye bazagirana n'uruganda rwenga inzoga rwa Bralirwa kugira ngo atazahutaza imikoranire Rayon Sport n'uruganda rwa Skol. Mu nama isanzwe inteko rusange ya Ferwafa yabereye muri Hotel Dove Hotel mu mujyi wa Kigali, umuyobozi wa Ferwafa Retired Brigadier General Sekamana Jean Damascene yahamirije abanyamuryango ko Ferwafa iri mu biganiro by'imikoranire n'uruganda rwa Bralirwa ndetse n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bifuza kuba bafatanyabikorwa ba shampiyona y'u Rwanda. Ntibyatinze umuyobozi wa Rayon Sport MURENZI ABDALLAH ahita atanga igitekerezo yibutsa Ferwafa ko Skol isanzwe ari umufatanyabikorwa wa Rayon Sport, ari uruganda rucuruza nk'ibyo Bralirwa ikora, bityo asaba ko amasezerano atazabangamira andi. Umuyobozi wa Ferwafa yashimye igitekerezo cy'umuyobozi wa Rayon Sport, amwizeza ko iyo ngingo izazirikanwa bigatuma hatagira imikoranire ibangamira indi, haba iri hagati ya Ferwafa na Bralirwa ndetse n'iri hagati ya Rayon Sport na Skol. Hashize igihe kitari gitoya havugwa ko uruganda rwa Bralirwa ruzaba umufatanyabikorwa mukuru wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu mupira w'amaguru mu Rwanda, aho biteganyijwe ko hazaba amasezerano y'imyaka 3 ishobora kongerwa. Ku rundi ruhande, uruganda rwa Skol rusanzwe ari umufatanyabikorwa wa Rayon Sport ndetse unatanga amafaranga atari makeya, bikaba binavugwa ko impande zombi ziri hafi kuvugurura aya masezerano y'imikoranire ashobora gutuma Skol izamura umubare w'amafaranga ishora muri Rayon Sport. Mu buryo bwumvikana, Ferwafa irasaba kwitondera amasezerano yayo na Bralirwa kugira ngo hazabeho imikoranire inoze kandi itabangamiye uruhande na rumwe, haba Ferwafa na Rayon Sport ndetse n'inganda za Bralirwa na Skol zenga zikanacururiza ibyo kunywa mu Rwanda. Kongera umubare w'abanyamahanga byavuyeho mu nzira. Gicumbi na Heroes baramanurwa mu cyiciro cya kabiri. Mu nama isanzwe y'inteko rusange ya Ferwafa yabereye muri Dove Hotel mu mujyi wa Kigali, hanzuriwe ko amakipe ya Gicumbi na Heroes amanuka muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Umubare w'abanyamahanga bajya mu kibuga ukaguma uko waruri. Hagati ya saa 7 na saa 10 abanyamakuru n'abandi bakozi batari abanyamuryango ba Ferwafa bose basabwe gusohoka mu cyumba cy'inama, mu gihe abanyamuryango bari bagiye kwiga ku ngingo zibanga. Ibibazo bya Gicumbi na Heroes byo kujya mu cyiciro cya kabiri ndetse n'ibitekerezo bisa kongera umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bajya mu kibuga ntabwo byari ku murongo w'ibyigwa, ariko biri mu byaganiriweho nk'uko byavuzwe mu isoza. Gicumbi na Heroes barakibuga ntabwo byari biri ku murongo w'ibyigwa, ariko biri mu byaganiriweho nk'uko byavuzwe mu isozwa ry'inama. Gicumbi na Heroes ni ijambo ryagarukaga kenshi ku bahawe umwanya wo kuvugira ku nsakazamajwi ndetse n'ababivugiraga mu biganiro aho babaga bicaranye, ariko Ferwafa ntabwo yivuguruje ku mwanzuro wo kohereza ayo makipe yombi muri shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Retired Brigadier Jean Damascene Sekamana yavuze ko nta gihinduka ku mwanzuro wafatiwe ayo makipe yombi kubera ko wafashwe hakurikijwe amategeko. Havuzwe ko kandi komisiyo y'amarushanwa muri Ferwafa izakomeza kwiga ku kibazo bya Gicumbi na Ferwafa na Heroes byumvikanishije ko hari amahirwe atari menshi yo kuguma muri shampiyona y'icyiciro cya mbere kw'aya makipe yombi. Benshi mu bitabiriye inama kandi basabaga ko hakwigwa ku mubare w'abanyamahanga b'abakinnyi b'abanyamahanga babemerewe kujya mu mubare w'abakinnyi 18 b'ikipe, aho basabaga ko umubare wakurwa kuri 3 nibura bakaba 5. Umuyobozi wa Ferwafa Retired Brigadier Jean Damascene Sekamana yibukije ko abanyamuryango bahawe igihe cy'iminsi 21 ngo batange ibitekerezo ku byagombaga kuganirwaho muri iyi nteko rusange, bityo ikitaravuzwe muri uko kwezi gishyirwa muri gahunda z'ikindi gihe. Muhire Keve yavuze ku makuru amujyana mu ikipe ya APR Football Club, anatanga ihumure ku bafana b'Amavubi. Umukino hagati mu ikipe ya IGIHE ibarizwa muri shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Misiri n'ikipe y'igihugu Amavubi, Muhire Keve yakomoje ku makuru amwerekeza mu ikipe ya APR Football Club ndetse anatanga ihumure ku bafana b'Amavubi yitegura Cap Vert. Muhire Keve yagiye mu Misiri mu kwezi kwa Mutarama 2019 aguzwe n'ikipe ya Misiri El Makasa, aho yasinye amasezerano y'imyaka 2 gusa. Nyuma El Makasa yahise imutiza muri IGIHE mu ntangira za shampiyona y'uyu mwaka ushize mu gihe cy'amezi 6. Uyu musore yerekeje mu Misiri El Makasa avuye mu kipe ya Rayon Sport mu mpera za shampiyona y'umwaka wa 2018 gusa. Kuri ubu uyu mukinnyi afite amasezerano azarangira muri Kamena 2021. Hashize igihe bivugwa ko uyu musore ashobora kuva mu gihugu cya Misiri akaba yagaruka mu Rwanda akaza mu ikipe ya APR Football Club irangamiye imikino nyafurika gusa. Aganira na H. Innocent yavuze ko gahunda yo kuza gukina muri APR ntayihari kuko
nta wigeze abimuganirizaho ufite aho ahuriye n'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Ati ibi bintu rwose ntekereza ko nabivuzeho inshuro nyinshi, ibyo kuba naza gukina muri APR Football Club ntabwo ari byo, ahubwo ni ibihuha, kubera ko nta muntu wo muri APR twigeze tuvugana, ibyo byose bivugwa n'ibihuha biri aho ngaho. Muhire Keve ufatwa nk'umwe mu bakinnyi beza b'ejo hazaza mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda yakomoje kuri iyi kipe yitegura kuzahura na Cap Vert bahatanira itike y'imikino y'igikombe cya Afurika, kandi 2021 ubwo ari mu bakinnyi bataragera mu mwiherero w'ikipe y'igihugu, kuko abakinnyi bakina hanze bataraza. Gusa yahumburije abafana b'Amavubi ko bagomba gutuza, ahubwo bakagirira icyizere ikipe yabo. Turi abakinnyi bakuru kandi tuzi icyo dushaka, niyo mpamvu mu minsi mike dufite natwe tuzagerageza kuyikoresha neza ku buryo tuzayibyaza umusaruro. Abafana b'ikipe y'igihugu batuza, ahubwo batugirira icyizere, kuko ku bwanjye ntavuga ko twiteguye gutanga ibyo dufite byose. Tuzabona umusaruro kandi abanyarwanda bazishimira ibyo tuzaba twagezeho. Muhire Keve, u Rwanda ruritegura imikino ibiri bazahuramo Cap Vert. Gusa imikino yagombaga kuba mu mpera za Werurwe ariko isubikwa no kubera icyorezo cya COVID-19. Umukino ubanza uzabera i Playa muri Cap Vert ku wa 13 Ugushyingo, mu gihe wo kwishyura uzabera i Kigali ku wa 17 Ugushyingo 2020. U Rwanda n'urwa nyuma mu itsinda F n'amanota 0, ni nyuma y'uko rutsinzwe na Mozambique ibitego 2 ndetse na Cameroon igitego kimwe mu mukino ibiri maze gukinwa, yombi yabaye mu Gushyingo 2019. Uretse kuba Muhire Keve yaranakiniye ikipe ya Rayon Sport, yanakiniye ikipe y'Isonga El Kadira Misiri El Makasa yamutije muri El Gesh akinira kugeza ubu ngubu. El Gesh Muhire Keve akinira muri shampiyona ya Misiri iri ku mwanya wa 12 n'amanota 38 mu makipe 18 akina mu cyiciro cya mbere. Ubwo ndi kwangiza amategeko arebana n'abanduye coronavirus, Cristiano Ronaldo asubiza Spadafora. Cristiano Ronaldo yatangaje ko atigeze yangiza amategeko kwirinda icyorezo cya coronavirus nyuma y'uko asanze yaranduye ubwo yari mu mikino y'igihugu cya Portugal. Uyu mugabo w'imyaka 35 y'amavuko yari yahamagaye mu mikino y'ikipe y'igihugu cya Portugal, nuko asangwamo coronavirus nyuma y'umukino bakinnye n'Ubufaransa bakanganya ubusa ku busa, bituma atagaragara ku mukino wa Sweden. Nyuma yo kugaragaraho coronavirus, Cristiano Ronaldo yahise ajya mu kato muri Portugal, nubwo nyuma yaho yaje kwerekeza mu Butaliyani aho yifashishije imbangukira gutabara ubwo yerekezaga aho atuye muri Ture aturuka ku kibuga cy'indege. Byose byatangijwe na Minisitiri ushinzwe imikino mu Butaliyani Vincenzo Spadafora, wabajijwe niba atekereza niba Cristiano ashobora kuba yarangiye amategeko, nuko aravuga ati yego ndabitekereza, niba nta bamukurikiranira hafi baturutse mu buganga babishinzwe. Byihuse cyane Juventus yahise ishyigikira Cristiano Ronaldo wamaze kugaruka mu Butaliyani, ivuga ko indege abaganga babigize umwuga bari mu kumukurikirana mbere y'uko uyu musore nawe agira icyo abivugaho. Cristiano Ronaldo abinyujije kuri Instagram: mpora ndi mu rugo n'ubu ndi koga ndeba ko iminsi yakwisunika, ndi kwitabwaho nk'uko bikwiye, ntabwo ndi kwangiza amabwiriza nk'uko byavuzwe, ni ukubeshya. Navuye muri Portugal kubera ikipe yanjye, ngomba gukurikirana ibiri gukorwa byose. Nagarutse mu Butaliyani n'indege y'imbangukiragutabara kandi nta muntu turahura muri Ture, umuryango wanjye uba hejuru, ntabwo duhura. Ikipe y'igihugu cya Portugal nicyo cyatangaje ko Cristiano Ronaldo yagaragayeho coronavirus. Mu itangazo bashyize ahagaragara bemeza ko agomba guhita ava mu myitozo, bityo atagaragaye mu mukino batsinzemo Sweden ibitego 3 ku busa. Cristiano Ronaldo yasezerewe mu myitozo y'ikipe y'igihugu nyuma yo kugaragaraho icyorezo cya coronavirus, bityo ntabwo azakina umukino wa Sweden ameze neza kuko mu kato ntabwo yagaragayeho ibimenyetso. Portugal mu itangazo yanyujije kuri Twitter nyuma yo kugaragaraho icyorezo cya coronavirus, Cristiano Ronaldo abandi bakinnyi bose barasuzumwe ku wa kabiri, ariko bose bemeza ko bari gukora imyitozo mu ikipe. Bruno Fernando Santos: Cristiano Ronaldo kuba yaranduye coronavirus bisobanuye ko ataraboneka ku mukino wa Juventus na Crotone indi mikino mike ikurikiyeho. Uyu mugabo wegukanye Ballon d'Or 5 yatangiye mu mwaka w'imikino 2021 neza, atsinda igitego kimwe mu bitego 3 Juventus yatsindiyemo Sampdoria ku mukino wa mbere wa Serie A, ndetse atsinda ibitego 2 afasha Juventus kwegukana inota rimwe ku mukino banganyijemo na AS Roma. Cristiano Ronaldo wabaye umukinnyi wa 30 muri Serie A wanduye icyorezo cya coronavirus, aho abandi nka Weston McKennie bakinana muri Juventus, Robert Cagliari, Raj Ingolani na Milan Skriniar na Alexandro Baston bose bamaze kwandura. Gasogi United yatangiye umwiherero. Ikipe ya Gasogi United yatangiye umwiherero izakoreramo imyitozo yo kwitegura sezo ya 2021. Ni umwiherero uri kubera mu karere ka Bugesera. Ikipe ya Gasogi United yawutangiye kuri uyu wa gatanu tariki 16 kwa 2020, awugiyemo nyuma y'uko iyi kipe yari yipimishije abakinnyi bayo COVID-19 tariki 12 kwa 2020. Abakinnyi 18 nibo bitabiriye uyu mwiherero. Abandi bakinnyi batandatu nka Bora Robota, Emmanuel Helve Beya Hel
Helen Belian Sklar Ndikumana Trezor bari hanze y'u Rwanda bazaza basanga abandi mu mwiherero mu bihe bitandukanye. Iradukunda Bertrand uri mu ikipe y'igihugu Amavubi nawe azasanga abandi mu mwiherero n'aba mu ikipe y'igihugu. Gasogi United izatozwa na Kasambong Andre yungirijwe na Kirasa Henry yabaye iya 9 mu mwaka wa mbere ikina shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda muri 2019-2020. Uyu mwaka imaze kugura abakinnyi 10 barimo Iradukunda Bertrand wavuye muri Mukura, Victory Sport, Beya Elve wavuye muri AS Manima y'Ikindo, Zitonda Eric wavuye muri Gicumbi, Bugingo Hakim wakiniraga Rwamagana City. Yaguze kandi Nkunzingoma Sadi wavuye muri Espoir, umunyezamu Mfashingabo Didier wa Etoile de l'Est, umunyekongo Bora Robert Emmanuel Mazimak Andre wakiniraga Rayon Sport, Idi Muselem wavuye muri Rome Sage Ngozi yo mu Burundi na Tuyisenge Hakim Dieme wavuye muri Etincelle.